Awano ku kyalo Kabatema ekisangibwa mu district area Ntonde we wagenda okugalamizibwa omubiri gw'omugenzi Keith Muhakanizi era nga wano wolabira enteekateeka zigenda mu maaso. Ebimu ku byasinga okukola bye bagenda okubanga bamujjukirako kwe kuba nti yazimba amasomero agali mu kitundu kino, amalwaliro agali mu kitundu kino, ate abadde agenda maaso n'okuyambako abaana abatalina mwasirizi n'abo abatalina school fees nga abasasulira mu masomero ag'enjawulo. Keith wakuziikibwa olunaku olw'enkya wano ku kyalo Kabatema mu district area Ntonde. Keith Muhakanizi wakuziikibwa ku kyalo Rwamanyongo Kaliro mu disitulikiti ey'erya Ntonde era wetuukiddeyo ng'enteekateeka zigenda mu maaso. Omutuuze Narshi omutaka Keith Muhakanizi bunaheza emyaka 22 akuba nyoniza ku Central School nimfutani ntarasine yawana kali musine ya mukana mukatira ko mirari yecho twize twareba ndumira umweji twataha kabura twena twarebana n'aba chairman kabura nkakabura ya fero. Fred Muhanji ssente wa disitulikiti ey'erya Ntonde nga y'omu ku baasomako ne Keith Muhakanizi aliko byatubuulidde byakoledde ekitundu kye. Keith buli kintu kyona kibe nkikwata aha ntunguka yalya Ntonde narukishaza lya kabura abeena bakirya hagati kagaba amashanyarazi agumurukuru muri kabura Keith abira akirimo kagaba amaizi aguturi nsitambuzo muri kabura Keith Muhakanizi abira akirimo kagaba amashomero agumurkureba kabura kakariro Ntonde Technical Institute mureba Kashambya Senior Secondary School nari jeteri Ntonde Senior Secondary School amashomero atana gutwayombekirwa World Bank Keith akabiro akakiro wano ora amashomero gabandize aho muruka wa Kabatema na Kashambya Kakarambi Kabatema Keith akahayama abadi nagakitandika akiri atakabera permanent secretary. Keith tubentu ntwezana na results ze cyamushanju zaheza kwija abenandera mbuza tukoze tuta nkimanyisa cyecho mugamba results okutukozere eza sineza yakanaza heza kwija ntera mbuza sine yakantu tukozere tuta ya mukaza results za sine mukaga heza kwija ntera mbuza sine mukaga tukozere tuta abana baza university mbuza tutungira abana banga bagira university warangwa benafa ya muntu wa burijo kumanya hine entungu ine kiri kumwongerwaho tuyina abana bari kuzoma amashomero bakashoma kuba kuzoma amashomero nubashomaje abashomereje bo bari ngayi waranakirondora mbonye nakugambira abanyakabura tuturkwije kutunga ndejo muntu wenu obire nakwa na sasa wakabura na sasa wihanganye Uganda nkakaisi Muhakanizi twaferwa akabebe yari empaji yamani narisho muri omuryankwere enyomyo eita kuzagarra hojo eyaliko minisita Mwesiga Rukutana nga abadde mukwano nnyo gw'omugenzi ayogedde ekyasinga okumujjukirako. Njuka akanyetaho ushamwana wanje Sudiro Valeria onabe mpolize mushango twashitama a hoteli ya Sudiru twashemererwa bona Sudiru twaganira ku gashaha ibiri zo mwabazo kushasha mwenda zakashesha bakunyereka awenje tusheme kugarukana agumuzamu yanga itana bagenzi banje abo nashanga nabo bari abantu barunje katwe no mukayikuru yitunye na baba Bob Kabonero cyane ko sense Kabonero icyo garaka twakitama mani twagarukana ku rwogo tukarazaga nyuma so Muhakanizi ba Bob ba Jimu abantu babo twaba family mwe cyo kurebera ndiyahangamembo wa family
bwanyuma kutwaza garukana nazo mu Bururu nabusinga kuna busingire president nuko kumvuga minister of finance y'umuhakanizi yabera ari director budget direct economic affairs actually so nazayo ndi minister deja ari official senior official kandi ukumanya ibya finance muno kuntiza bukanyo kandi roya kandi bishomere finance economics kurugo abanyakore bajango wabona umugenzi no wabona wanye neto so mbwene kayiba nashanga wa mawento aho naho ya nyense ya finance jogora nkakora imyaka 5 takahindurwa mu hene bishobiyona yambireho abo bahabuze wa muhakanizi twamuzaho mukagitu gabagamwe abakagitu gabagamwe abana bitu bamazana twakora tutyo konka chikuru munonga cyatukwadarisyo na muhakanizi uguje mutuma murungi bene mpandika ndugamira abantu tumweno kabito abe tutetukana muhanguzi kigumye kubona umuntu ndiro muto kutetuka nawe mwabwa ndamusete you fool how are you yo tari mushema beto mushema wabo kagumuzamo abo cece neke ije niyo burizo every morning makazubanje zo kucera makaza kacera mu office shaha ikumire bine chweka shahemu kuna jere ntana naje kangu menchere no kusirizo batanye n'imyaka nkaga n'eshatu ukashaye kumwe bine chweka bari mu office kabyogari ari mu kazi icyakabiri no gamaza bado ngo kitu kikire kigami ko kukire icyakashatu no kugira umutima gurumwere bakazo bakana yomba umwaka tongana konka umudakika 5 uko takushangira ikintu cyo namutima hazogora gumutima gwanje batwayomba butajya nikugambira aho uko kukiri bagure gushumira nshumira bo nabenshi namani ntaka kuzera mu nebikonde bizamu konka bisigaraho niyo cyakare ushanga riri umuntu ubwo n'umuhakanizi abalala okubadde Ben Kavuya agambye nti Keith naye bebasooka okuleeta enkulaakulana mu kitundu nga okuzimba amasomero amasannyalaze enguudo n'ebirala no kati olaba tulina kabula cooperative society nga kujeno tuwali mata nga bagatunda abantu bona bali balunda no tebutono ate buloko kati bwatuke eno ntukyusa ndulete ente z'amata ntukyusa ndulete ente z'ennyama orani ne frisha so kwegamba n'abalala batulabirako abadde kyekulabeko kirungi tebamulabirako n'atandika kubawa enumi zokukyusa nte zaabwe kati bantu bonna balina mata batunda mata. So your special message, a condolence message again to the family in Uganda. Family egume okufa kwajja Katonda yakuteekako naye kitusomese omuntu yena nsobola okufa naye kikulu ya family ye kubeerawo abaana be kubeerawo ate ne bagenda mu maaso nibyabadde akola birungi eby'abantu kikulu abantu zaala singa ozaala oba tofudde singa abaana bo bakola ebyo badde olowooza kuba Uganda tufiiriddwa nnyo tufiiriddwa nnyo kubanga Keith abadde mukozi wa gavumenti mulungi yatuuse eggwanga lino mu ikonomi kinana mukaaga lyali bubi naye ebintu byabikyusa obuweereza bwakyuka so tubadde tulaba nga agenda bulungi emirimu gye naye naafa naye Katonda suubira ajja kuteekako musika nagenda mu maaso ne puroguramu za Keith kale abataka nabo baliko bye bamwogeddeko abaye omuntu orikwenda ngu habeeho entunguka abantu bashomese barije mu mbeera mbi abagasiire ekicweka kukireetera amaizi abaye omuntu okushikibwa buri omu weena aba atari muntu orikubaasa kwetandisa abantu abakye ab'eidara ry'ahansi bene baija bamushikira eka ye bene bayigwire bushaha kuba barikuno nkorwa mukaga na sande ayakira buri omu weena n'abantu abahansi abakiira
ekaye leta kubasa kukingwa abenekeza buri muntu wena akutaho mukaye ng'ekitonco kye abaye umuntu omugabi okuyamba abantu abatakubasa kweyamba kandi abaye umuntu orikusasibwa abantu bahikwaho ebisubu nk'ebyo kwenda ngu abantu batunguke bamanyane wetwarwaho omuntu w'amaani ninsasira famire akuba bayibuli negira ngu kwabayihaho kimutairaho amaisha yedaho mbwenu amaisha mugatarihanga abagumyaziga abaana n'omukyara we nishaba nabo bari mu kifeeko kuko keisa benakwatanisa abantu nyuma ngo bamwe famire y'abaana n'omukyara tubakumanya bataka abo kuba bakira kuba bataho umwe okatwantushaba nkaitwe tugumize mutukwatanisa twena ntwerana ntumanyana abaana bakaisi tukwatanise muri kimwe kyona abo kuba kaisi ebirungi byagasire ensi ebirungi byagasire ekicweka naitwe nk'abantu abatahindukira guma tutahirege nawe emikitiinisa ekyabarimu ekiriyo kyahigura munonga konka bagasire abantu munonga n'abantu omuntu w'ahansi ayakayamba amashomero gakabatema bashanga gataine amabaati abaana bakana bashomera emiti yabombekera amashomero abaana batunga kirasi batunga entebe ekibaye kitakubasika kugira ngo omubiro obu bashikira bakabana bashomera emiti ko bashikira aha bayombeka amashomero we n'omwami Ben Kavuya bayombeka amarwaro nka Health Center Siri Kabatema bayamba abantu munonga mbwenu ntusima habwe nkurakurana yayeseraha wawe tini kitwakubasa kukihindura konka ntusima abumwe birungi byakorera Uganda birungi byakorera ensiye wabwe birungi byakorera ekifeka kye mukama amuhereze cyumuro kirungi abase kuyambekaye aburi kimwe cyona kimwe kitebekene mumakaji amazina enyetwakara John Muhakanisi Kaisi umuzare nyamari bangu musasire munonga itonshasha nimwe konkantu kuhumuriza tukoza kubaragaho zaguma tukuhumuriza okutya okukira twena hamwe n'icyo enteekateeka ey'okuziika eshaaha egitegereza omutundu gwe gwakororo okushaba nyina nkwahwa okwijaho muri Kabura Lyantonde district then okuziika ni nyenkyakare kare Sande konka abanyakabura n'abeshingizi muje muzike munywano wanyu muje muzike munywano wanyu nango kwa hera abana nibagamba manya ngo nibakumira abantu no muje muzike munywano wanyu ninye nabegambira Muhangi Fred chairman LC5 owanyu omwayirondire. Keith Muhakanizi wakuze ku lunaku olw'enkya Mayongo nga yasenga ku kyalo kino okuva Erukunjiri era nga abakungu ab'enjawulo batandise okweyiwa mu maka gano. Byatumwebaze Godfrey, Crossroad TV Omunnyo.